Abannayuganda tunakomera defiti na bannange. Omukyalo oyo yesimbye mu Western Region nga MP Youth bamwitaka kwanza. Naye beyesimbyewo nabo ndowooza baatidde kubona omwana muto yasoma sente weeziri tagenda kubba ggwanga agenda kukolera abantu ebintu beetaaga. Kati balabye ng'ekyokumunafya kye balina okukola kikimu kumuswaza kwata video ze kuteeka mu AI kujja ku internet bwe mwalowooza embu byaddala bannange mbagambe ebigambo bino. Internet yatabuka omuntu asooka kukyusiza ebintu by'otaayogedde ne biba ng'ate gw'obyogera. Kati omukyala bamuswazizza bo balowooza nti bakoze ensi egenda kikkiriza. My nigga ffe twajja kubuusa bantu omukyalo oyo kakwanzi mu mwaka lw'abantu mu Western Region mumulabiranga ddala muwala muto sente weeziri tagenda kubba ggwanga agenda bakwa byemwetaaga. Naye bano kyemmanya abakoze bino beebana baali nabo mu kalulu balabanga ekyana kito kyasoma kina ideas nyingi ez'okugatta ku ggwanga n'abantu bakiikirira. Kati balabanga ekyokukola kyokka kikimu kumuswaza kudya video ze kola AI. Bannange muzuukuke ebyo ebintu bitambula nomujje mubira ku internet saagala mwefuule nte mbiraba abantu b'omu Western mutukole ekintu kimu muswaze abantu abo mulonde omukyalo oyo agenda bakikira bulungi nnyo mugenda funa bye mwetaaga. Ebibaawo mirimu nejja mirimu gye yaffe gya bulijjo omuntu anoonya bakukakkanyiza asobola kukola kyonna kukakkanya naye kiri eri mmwe abalonzi nammwe bannansi okwetegeera nemugaa nti no kino kiri bwe kinne bwe kiti lwaki bifuluma kati lweyesimbyewo kyokka tabaddeeyo. Ebyo ebintu bikolebwa abantu nga bagala kukakkanya brand z'abantu. Ekyana ekyobuwala kito kirungi twetaaga abantu ngabo mu parliament tujja kumuwa akalulu ne kunaka kukanoonya tugenda kujja tukanoonye Frank abawo tugenda tunyeza omwana oyo akalulu tujja munoonyeza akalulu bagambe ko mu Lunyankole ekimukozere mukozere AI konkati twine shonga ntiza kumurondera akalulu mpaka kurra kubi olukwakana nguti AI tegereza obara posting nyoko ninga munyanyako so hati itwe kare itwe akulire kwabire oringura nyoko katu jengu waborinkaho ningo ni wabo sitami ninga mwana muzana kwiso bado nyoko yija yashesha wa muringura okabo hunama aha myaka nkena ninge 5 tieno wabe basa kuchitebeza no mu rubanywana bawe mwena mukaba muhunama ohunama oshangutu wakireba mwene hato mwana witu ya cyabiriho akatambika murabiremo tushenka baringura mawitwe shanko waringura nyoko hunami kitufu omwana gwe bayita Elizabeth Kakwanzi nuduze za furumye akatambika ko busegu ka furumye but then so what tukole tuta akatambika shohire yes tukarebere kashohora tukole tuta oshegera kuma mwe nabara byakatambika Elizabeth njagara wabe wangamba mbuye taramanko bwerere bwa mukazi hinota kareba go mukazi ajwire busha hinota kareba ga nuduze zo mukazi omurimo mwena abari ya internet abantu bagamba Elizabeth turebera obutambi bweye twareba kinara tubine makuru mwena ngoko mukarebera mu mwarazire abo mware kunamire abo mwarerebereho mutanabi mutavire abo mware tine cyo takerebaga kantine cyo takarebaga te wari cyo tarabanga ko kati kino lwaki kiwawaza amatuga mwene mubera umwena ne muwawara yes ensobi yabaddewo Elizabeth gundi video ye nefuruma okitegeera video ye yafurumye ndoza bulijjo nawo cyo yagala bulijjo kiraba kitiri bosango yagala olabe kunudu zacho kati wafunye omukisa wazirabide ku firi kati tereka katambika kubere muga buliro yagala okalaba okerabirako temutumala ko mirembe bannange ngabana bagambire community ya Western Uganda mukimanye ngo burkantu kona kashoboka ku rugayo bari abashijane bende bakeyambise kuturwanisa ninga bakeyambise kutwikikanisa kuteka hanze hate shahe gitwe nkaba Western tukabire ntugira ngo mwene tumuhorereza because enshobe bireho twakibasa kugiyaho ebireho kwati twine kuba nturondo kutwashwekera kumekinga sure twasigara tukomere image yitu nkaba Western kungano ro mwana w'umunyankore ari nakora video nabireba yakunama hate nono gita hoki nyonkanyo rukurira abantu abakose mitimbaga no mu Western Uganda nude za Elizabeth nazireba kunkati zine kizigita amagara ganje kandi zine kizigita kariya yanje zine kizikungita utizikundetera cyo kuriya muko wanje wabura ekiziri gukora nizishisha image yitu nkaba Western mwe ntwamazire kukimanya ngo nizishisha itwe nka Western community twakora ki tune kumenga shwa twashuka hombiri twarwanira omwana witu ebyona byene bikorwa mu ikicoga kugira ngo esimbire kandi kireko mu karuru ka Youth MPI namani hati ni nyenda mukimanye ngo muziguwa wa hatura hona turanarondo ko nakurwanise onyetegereza ebyona ne mubikora nimuzo mbasigaza baba recordinga nimuzaka iba baba niwe shayo na nuziza wundi za kushohora konka baza kushohora abamutu bararebera abakaza batazwire mirundi ngarukumi nitumanya nuziza abakazi namwe twatagire ko kurebira ko za internet oteke mekigambo pornography noza kureba abakaza bajwire bushano uri nabari kushamba tukabara hamwe still tine kira kuyo tine kira gito mureke kufanagana ngabarabye mutemufana ngabarabye kinde kipya cyamutarabanga ko omukazi naye nuduze yes netu ino kuma image yaba mama bafe
Oshegera omwana bwe banga katambi kamwisemu ne kafuruma yes twakarabe naye tuka ignoring twefulenga abatakaraba. Oshegera sawa zino omwana ali mukugoba ku kaliya ye ayagaragenda mu parliament akikirire ba youth mwe nabino omwana ono byakola mubikola. Oshegera atakikolanga ko kale yabasoko mukube jinja bobanga omanyi nto olyeyo tolabanga ko bwerere bwa mukazi wasose kulaba bwa Elizabeth njagalo waniko omukono wabano jango lyokuyo mutoka lebaga mukazi ajwire busha ninga toka lingulaga mukazi wena wamatine cyo kubasa gambaro ko defendinga shut up your man boss hunama nyuni mbagambira abantu bitu ba Western Uganda eche kibireho tuwe cyabanza kubaho desire zineze zikashohora nabande zabo zashohora ba Justin Namere twabareba obutambe bwingi bizene bushohora ibintu bize mbibaho mbibaho ntubireba konkani bikwa so ekitiro kukibasa kutega sakari yogo mwana abo kuba qualification zibe mbenda okuzo parliament taro yo kujya ngo tuwe no muntu takashohozaga katambi bajya ngo no muntu takashohozaga katambi no parliament bona na speaker nashohora abo kuba bona abamo barazire barerebere barakoze reki bararebirwa bashaho barakoze reki so eco mureke kukifura point yo kukifura menshonga Elizabeth nyoni nkwagera aba USMP n'ubundi ntari kukumanya n'uburo utari kumanya ko nkanyoni nkwagera kandi aba Western mwana nimbashaba ekinteki mu making sure ngo twashwekerera mureke kuba nima kandi mwayongera kukikuririza uri an Western Youth MP abona contesting kuba Youth MP wa Western Uganda bari abone batusasibwa ki bamurekito ngo tukwenda bamureke ko kwari no kwari ekimubiro nkibasa no kubandije nkibasa no kubari nyoko bingi video tuzirebera aha bamama banyu bakushora bakata TikTok bakerecordinga tukabari bamabere kuko tubasasara so kucheke birari Elizabeth we are sorry for her tumusasire nanabagambire ntiyo takarebaga mukaza jwire busha mwena tino lya internet utakusemya 18 wotakarebaga mukaza jwire busha warere bire hiwo jwire busha mwe mutu yakamanyiro mutakatumanyira